dutanguranye n'umusereveri w'umukobwa yaragiye gusereva umukiriya we arangije asanga murunzeho ico kunywa yaramuzaniye. Nyakubahwa mumbabarire cane ndi mushasha amakano kazi nukuri ndanyereye sanze nabaguye ko mumbabarire cane. Atangura kumuhanagura umukobwa, arangije umukobwa atangura kumwiba amafaranga ari mw'ikofi ye. Nyagasani, hari undi umusaza bibonye arangije arabyihoza. Umusaza arabonye ibyo umukobwa ariko arakora ariko ntaco ariko arabivugaho. Umukobwa yaragiye ariko turabonye ko umukobwa yibye amafaranga y'urya musore w'umukiriya we. Arangije amafaranga amwibye ayahereze wa musaza yamubonye. Nyagasani, umukobwa yibye ikofi y'umukiriya harimo amafaranga. Ariko muko we konzi udakora ngaha izo mpuzu wazikuye hehe? Nyagasani, muko wewe urinde? Mukobwa bahuye n'undi umuntu akora ngaha ariko atanga kumubwira ati we ntitukuzi hano hantu, ubundi ninda yaguhaye akazi. Bakivuga ibyo ngibyo hari undi umugabo ariko arabyumva. Undi umugabo yumvise ko n'umukobwa adakora ngaha. Uwo mugabo arangije arahaguruka, arangije afata kagakobwa. Ariko muko urinde mwa hano hantu? Umva je ndi umupolisi, ndakwingize rero unyibwire neza. Umva ndeka ngende ndakureka ibiki? Wa musaza bahaye ikofi irimo amafaranga arangije arihisha. Atangura kwisha, arabonye ko zatse, arabonye ko hababye. Umva muko je sinikunda kina nawe, uranyumva? Sigurira wowe urinde hano ko numvise abakozi bangaha batakuzi, urinde? Umupolisi asamaye agakobwa karirukanga, agakobwa gaca mu bantu, agakobwa karikanga. Umupolisi aje asanga hamutambitse abantu, umukobwa arirukanze. Nyagasani, umukobwa akomeza atubwira ati mu by'ukuri ico gihe nacitse uwo mupolisi naramucitse, ariko ibyari bibaye byari rya mbere n'ukuri bimbayeho, ariko mu by'ukuri ibyari bibaye kari akazi kanje nako kwiba. Nyagasani, amazina yanje bayitwa Lisa, ino ni inkuru yanje y'urukundo. Umukobwa yitwa Lisa n'umujorakazi, n'umukobwa ariko wibandi. Gusa twabonye n'uwo bakorana ni gisaza kiba cagiye kumucungira umutekano. Tuntu tugatanguye atagutinda. Barakwiye ko umukobwa yaraje, umukobwa avuye kwiba ariko ntibamufashe. Cuva ko umukobwa ahindura n'imishatsi. Umva mombebe, Imana ishimwe kombe n'ibisambo birashima Imana we. Nawe ndebe, Imana ishimwe pe. Nukuri haje umupolisi yagira mfate, ariko nukuri numva nishimye cyane kuba namucitse. Ese no mukobwa ariko abibwira nde? Kureba neza ni gwa rusaza rwari rwicaye muri kaka restaurant ruko racungira umutekano no mukobwa ku buryo aze kwiba neza. Umukobwa ariba, yarangiza kwiba agaha runo rusaza ibyo yibye. Umva kuki wishimye rero mombebe? Mombe wishimye ibiki? Urukura neze wishimye cyane, wakazi kagenze neza, uruko wishimye ibiki? Urabizi jewe ko mwishura ku mafaranga wibye. None se urabona uyu munsi nza gukwishura kuki? No munsi urabona wibye ibiki? Ko nahora nguha amafaranga kubyo wibye, ubundi tukagabura umwe agatwara igice, ubundi agatwara igice. Urabona uyu munsi tugabura ibiki ko wibye urukofi gusa? Kumbe umukobwa yaratsi ko yibye ikofi irimo amafaranga, kumbe nta mafaranga yararimwo. Umva mombebe nyene umbabarire, kumbe runo rusaza ni mona muru wuno mukobwa, ni sheri wuno mukobwa. Nyagasani, ni gute wambwira ibyo ngibyo? Umva ikintu shonyene dusigaranye muri kano kanya we bisa nko atacuzi. Nakubwiye uzi uritwara neza, ntagere n'umuntu numwe agufata. Umva rero ikintu shonyene nakubwira, ejo mu gatondo utegerezwa gusubira muri kakabare, uranyumva? Ubundi duhiga andi mafaranga. Je nakubwiye ko nkeneye kuronka amafaranga menshi. Umva dufise kurangiza ibyo twatanguye. Umva nyine mombebe,
hariyo ahantu hariyo abapolisi sinasubirayo pe. Umva ninasubira kumva uriko urambwira ayo magambo ngo by'abapolisi ngo azodufata nzahita nkumerera nabi, uranyumva? Kandi ikindi nakubwira mon bebe, ufise kwibwira ku makosa yawe uba wakoze. Nimba uyu munsi wakoze amakosa ufise kwiga mwayo makosa wakoze mukayigiramwo, ubundi akaguha isomo, hanyuma ntuzosubire ufatwe n'abapolisi wewe mompe. Kandi ikindi ndanagukunda worororo mon bebe mon amour, ikindi ndanagukunda. Niyo magambo urusaza rwavutse rwabwiye uno mukobwa. Katurore bisa nkaho runo rusaza rwama rutegeka uno mukobwa. Umva rero guhera uno munsi wakoze amakosa manini cyane. Uyu munsi nakubona ibyo wose wakoze amafuti pe, ku buryo na polisi yanatubonye. Ikindi urazi nakubwira, niwasubira gukora ikosa nkabona wakusuye gukora ikosa, nzahita nkusubiza muri ca cumba mpora ngupfungiramwo. Nyagasani mukobwa arumigwa. Umva nukuri nkuko nabikubwiye, sinipfuza gusubira muri ca cumba c'umwijima. Umva muko ubyumve kandi utegeza kunyumva, kuko je ndagwaye itegeko, riba ari itegeko ni itegeko nkuko ndabikubwiye. Nyagasani kumbe runo rusaza rwama rupfungirana kano gakobwa mu cumba cijimye. Umva rero ejo mu gatondo witegure usubireyo. Nyagasani ese umukobwa arakora iki? Nawe undebere n'ibisambo bibiri. Urugabo rutinya gukora rukaja kwiba abikorera utwabo. Nawe undebere ubuzima bw'amabandi. Gusa urugabo rwo turumvise kari rwo rwama rutegeka uno mukobwa ngo mon bebe mon amour, genda wibe nutiba nzagupfungirana muri ca cumba mpora ngupfungiramo. Hama rero ejo nzogenda nicare ninjire nk'umukiriya wabo, ubundi mbe nanwa mbe nafata akantu ko kunwa, urumva? Hama ikindi naco ntugerageze wibe, je nzogucungira umutekano. Nawe undebere ikigaba amagambo cyo kirabwira uno mukobwa, uranyumva? Kandi aya magambo ndiko nakubwira je urabizi neza ko nakunda gusubiramo amagambo mba nakubwiye. Rero ejo utegerezwa gutsinda, ubwo nyene gutsinda nyene ni kwiba amafaranga nyene, ntihagire n'umuntu n'umwe amubona ko yayibye. Nivyo runo rugabo ruko ritwa ngo gutsinda. Kandi ikindi mon bebe, urabizi ko ndagukunda siko? Kandi ikindi niyo utabikora nzagusubiza muri kwa kuzimu. Kandi uko kuzimu namwe murakuzi, ni kwa kuzimu ngo muri ca cumba c'umwijima umukobwa yamafungirwamwo. Nyagasani umukobwa kumeza tubwira ati, mu by'ukuri naciye ntangura kwiyumvira, ese mu by'ukuri ibyo nzokora ejo bizakunda? Polisi ntizomfata canke? Umukobwa nta kindi yakoze. Umukobwa kumeza tubwira ati, mu by'ukuri uwo munsi warageze, ariko naguma nsenga ntihagere n'umuntu n'umwafata, kuko shiri wanje yari yansezeranyije ambwira ati, akazi niyo kananira uyu munsi arasubira kumfungirana muri ca cumba yama mfungiramwo. Umukobwa barakwereka atangura kwiba abantu, ariko arakokora abantu, ariko umukobwa nawe ariko aragerageza kwiba biko biramunanira. Ariko nubwo bimunanira, rwa rusaza ruramuraba. Rwa rusaza wicaye ahantu ngo mama ngo ni n'urukiriya, kumbe ruko rurabona umukobwa akagerageza kwiba abantu. Umukobwa abantu bakamwiyaka, umukobwa kumva ubwoba. Katurore ese umukobwa arabishobora kwiba abantu canke? Umukobwa abona mu by'ukuri biragoye cyane. Mukobwa akomeza tubwira ati, mu by'ukuri ico gihe
narabonye bingoye pe sinabona ico ngiye gukora ariko narabashiri wanje nkabona kambwira kaza kumfungirana muri ca cumba kigabo nta kintu kiwe kirakora kimweretse rwa rupfungurutso kwimeretse rwa rupfungurutso mon bebe nukora ikosa ndagusubiza muri bwa bupfumu gasani mukobwa kumeza atubwira ati narumvise ubwoba iryo joro ko byasa nk'uko ngiye gupfa pe nari maze iminsi ata kintu shira mu kanwa nari nshonje pe nari mfise inzara ariko nako n'ukuntu nari kubigenza nari mfise gukora ibyo shiri wanje yambwiye ako kanya kumbe mu mako kabare wa mupolisi niyari mukobwa arangije aramwegera atanguye kumubwira ati nyakubahwa ubu ngubu ndaje rero ejo naribye ndangije ndagucika n'umukobwa wumve ejo naribye ndangije ndagucika kandi rero ndakwinginze umfunge nyagasani rero ndaje ndakwizaniye ndakeneye rero umfunge sumfashe rero ubu ngubu n'amahirwe yawe yo kumfata ukanjana kumfunga ngo mfunge rero je ndakeneye ubu ngubu kumfunga ariko muko uratangaje ni gute nagupfunga ata kintu na kimwe wakoze nagupfungira iki muko gasani mukobwa abonye wa mupolisi atanguye kumubwira ati polisi ndakwinginze mfunga polisi kureba neza abona umukobwa ariko araraba ku ruhande polisi arebye abona uruntu rw'urusaza gusa rurangije kunamika umutwe saza rurangije kunamika umutwe mukuru kuraraba ndera muko niki cakubayeho gituma uzumbwira ngo ndagupfunge ndakwinginze ntwara kwa polisi ntware mu gasho ntware muri gereza ndakwinginze mfunga nyagasani bisa nko kumukobwa ibi byose ariko arabikora kugira ngo ahunge ruryo rusaza kiva ku mukobwa atamwe kubwira polisi ngo ndakwinginze mfunge umva basi ndakwinginze funga basi kandi kini ndumva shonje cyane ndakeneye n'utuntu two kurya mukobwa amazi igihe kirekire atajya nyagasani umupolisi ibyo ngibyo yarabyumvise yumva ko umukobwa ngo akeneye ibintu byo kurya ngo akeneye gupfungwa umva ndakwinginze nyambika amapingu ndakwinginze nyambika amapingu ndakwinginze mfunga umva mukoje narabye neza mbona nta mpamvu yo kugufunga ahubwo nkwirikira muko ahubwo nkwirikira tugende hehe nyene tugende hehe ndagukwirikiye tuje hehe muko si wambwiye ngo urakeneye ibintu byo kurya ngo rero ndakende kuguha ibyo kurya muko si wambwiye ko ushonje ngo nje kuguha ibyo kurya mukobwa ese umukobwa arakora iki ariko wewe uri umupolisi nyabaki canke nturi umupolisi nikuti nakubwira umfunge ariko nawe ntumfunge umva muko ingo wewe gusa nkwirikira mukobwa atanguye gukeka avuga ati hari uno mugabo wasanga atari n'umupolisi gusa umukobwa twabonye icyo ashaka akeneye basi byibuze mu mufunge kugira ngo acike runo rugabo runo rusaza mompe bagiye hehe monamu ugiye hehe to barakwekana ibyatinze wa mupolisi yahaye ico kurya uno mukobwa mbega biraryoshe cane naheruka kurya kera pe hari hazi iminsi 3 yose ntarya nyagasani kiva ku mukobwa hari hazi iminsi 3 yose atarya kubera kwa makorero ryo rusaza nagoro atana kimwe rumuha kwa maruvo mfungiranye gusa mu cumba umva nukuri simbona n'uburyo nanagushimira pe simbona n'uburyo nanagushimira mukobwa inzara yari yose mukobwa ari karajya mukobwa kijya birangije biramukorokana n'ibyo yari karajya mwana yanje nukuri mbabariye cyane birankorokanye mukobwa arangije atora ibintu byo hasi akasani ahantu hari imicafu ahantu hari imyanda cyo kurya ari karajya kiramukorokanye mukobwa arangije aragitora mugabo abirebye wa mupolisi abirebye arumigwa mbabariye cyane birankorokanye kandi ntari bwaheze kubirya pe biga ukuntu biryoshe polisi arumigwa oya muko umupolisi we yarazigwa ibintu by'imifino umukobwa ngo ntashonje abonye n'umukobwa ariko arajya n'ibintu byaguye hasi muko umva
nukuri sinari nabyizeye ko wowe ushonje, ariko kuva aho mboneye mu by'ukuri ko ushaka ibyo kurya, reka ndakuzanira ibindi byo kurya byiza pa n'ibingibi byaguye hasi. Kumbe umupolisi ntiyarazi mu by'ukuri ko uno mukobwa ashonje bya nyabyo, yarazi nyene ko ari imiteto iri aho, ndetse n'umupolisi ntiyizeye ko umukobwa yashaka ngo bagine kumupfunga. Nyine urebye kubera iki ibi ngibi ubinyatse? None si ibiryo? Sinabirya nkahaga. Oya muko, ndabona no hanze harakonje. Ambara n'amaga. Umupolisi ahise amwambika n'amaga, mu by'ukuri aciye abona ko umukobwa afise ibibazo bya nyabyo. Kuko umupolisi ntiyari yabyizeye. Umva muko, rero ndabona mu by'ukuri bisa nk'uko hari umuntu yakubabaje. Ninde yakubabaje? Ubundi kuki uri kuramfasha? Kandi nawe uri umupolisi. None se wewe hano uri umupolisi? Riba uri umupolisi ariko wangaburiye, uramfana no mu kabare, urangije uranzana ngaha umico kurya, ubu ngubu unyambitse n'amaga. Ni nakubwiye unamfunge ariko ntiwagiye kumfunga, kandi nanje ndi umunyabyaha kubera iki? Ibi ngibi ko byose uriko urabikora? Mva muko, yego ndi umupolisi ariko nanje rega ndi umuntu mwiza. Rero nabiravye byose mbona nta kuntu nakwangiza amategeko. Oya pe, nta kuntu naje gufunga umuntu ntazi n'ikintu na kimwe namufungiye. Rero nyizera, nanje ndi detective muko. Kumbe umusore ni detective, n'umupolisi bya nyabyo. Bega biratangaje cane. Umukobwa nyene yarazi ko abapolisi bose nyene ari abantu babi. Ngo biratangaje cane. Ese izina rya nyanyo ryawe ni iryahe? Witwa nde nyene izina rya nyanyo nyene? Nzi ndaguhamagara izina rya nyanyo pana nza nahamagara polisi. Nyene mukurebye amazina yanje banyitwa Gordon. Kumbe umusore yitwa Gordon. Umukobwa nawe ntabwo yarazi izina ryiwe. Gordon. Cane gose. Gusa umupolisi ni umuntu mwiza. Umva urakoze rero Gordon, kubwa buri kimwe cyose wankoreye. Urakoze cane. Umukobwa arashimiye umupolisi. Gusa mu by'ukuri, umupolisi tukabonye neza ko adashaka kumufunga. Rero sasa ibaze umupolisi adafunze uno mukobwa, kwa rugabo rukamubona. Uno mukobwa yabagiye mu bibazo cane. Umva simbona uburyo nanagushimira pe. Mukobwa arangije arahobera na Gordon, wa mupolisi. Katurore. Ariko nongera mbaye kaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Nibutsa abantu batarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamona kandi gasobanuye ku rukundo kanaryoshe. Nyene mu by'ukuri mumbabarire cyane, ariko nashaka kubashimira, nagombye kubashimira pe. Biratangaje pe, mu buzima bwanje sinarinzi ko hariho n'abapolisi bafise umutima mwiza nkawe. Oya muko, abantu rero si ico kimwe, abantu turatandukanye. Kandi ikindi je ntabwo ngiye kugupfunga muko, je mbona nawe uri umuntu mwiza. Mukobwa arumirwa ngo iki, kubera ko utagiye kumfunga? Ndakwinginze genda umfunge. Gusa twe turazi impamvu uno mukobwa ariko arasaba ko afungwa. Umva ndakwinginze mfunga, ndakwinginze. Umupolisi arumirwa ngo iki? Ibaze uri umupolisi kumva haje umuntu akubwira ati nukuri imfunga, ndakwinginze funga nukuri ndakwinginze. Naho ndebere, umva nukuri simbona nta hamwe mfiseho kuja pe, simbona naho kuja muri kano kanya. Oya muko, ushaka wanaza mu rugo rwanje, nimba udafise n'ahantu kuba waza mu rugo rwanje.
gusa umupolisi impamvu ibi byose ariko arabivuga nuko yamaze kubona ko umukobwa ari seriye mu by'ukuri ari mu byago umva nyene bya nyabyo cyane gose je nta kibazo kuwe nabonye kuri umukobwa mwiza nimba uvuga ati wahungira muri gereza kubera atahantu ufise ho kuja waburuza mu rugo rwanje ko muri gereza n'ahantu ahantu heza pe ese urabyemera umva ikindi naco ngira ndakubwire ndakwinginze manzi usezeranye kutazongera gukora ivyo ngivyo byo kwiba by'ubujura sezeranya kutazongera gukora ivyo bintu byo kuzuriba nusezeranya numbwiza ukuri kutazosubira gukora ivyo bintu byo kwiba ndaguha ahantu ho kuba ndaguha n'inzu basi byibuze uzoza urabamwo rero manzi usezeranye kutazongera kwiba kutazongera gukora ivyo bintu by'amafutifuti kandi mbona ko umukobwa mwiza sezeranya uzobisubira umukobwa arangije yiyambura na bya bishatsi akoresha mu kazi ke ko kwiba mu bintu byo kwiba gusa arangije arabikura bisa nkaho umukobwa agira yemere yego pe ndabyemeye cyane je ntabwo nzobisubira ibintu byo kwiba ndabyemeye umusore arumigwa gusa umusore aranezerewe cyane kubona umukobwa avuye mu mico mibi yo kwiba gusa kwiba si byiza pe uzi kwiba shahu usanga umuntu yanka gukora ariko ugasanga yagiye kwiba abantu birirwa barikorera utuntu twabo si byiza cyane kwiba mukobwa nakomeza atubwira ati mu by'ukuri nararebye uwo mugabo mbona mu by'ukuri afise umutima mwiza mva rero muko nakuzaniye ibyo kurya nabikuzaniye barakwereka umukobwa ibyishimo byaramurenze atubwira umukobwa nawe komeza atubwira ati mu by'ukuri ico gihe narebye uwo mupolisi mu maso ye numva ndanamwishimiye cyane yari umuntu yari rya mbere mbonye umupolisi mwiza cyane kubera ubwa mbere hose nabona ko abapolisi bose ari babi kandi nibyo kubera nyine umujura n'umupolisi namwe murabyumva umva muko rero urambara ku kofero ubona ko atakubereye ngo komana yanje byo batamwa guseka banaganira gusa umukobwa yarakarara akazi akajura nyine kakajura kiba kakabona polisi kagatangura kwiruka abapolisi bose kabafata nk'abantu babi umusore yaranamuzaniye n'indabyo bisa nkaho umusore yikundiye kano gakobwa ntibyatinze baracari mu modoka umukobwa arangije atangura kuvuga ati umva ese ntabwo bigutera isoni kuba uri kumwe n'umunyabyaha nkanje ntabwo bigutera isoni kuba uri kumwe n'umunyabyaha nkanje ni umukobwa abajije n'umusore w'umupolisi umva ese urabona byantera isoni gute ndi kumwe n'umuntu nkunda mu buzima bwanje nyagasani ko bwarumikwa ngo iki uri kumwe n'umuntu ukunda nika ngo iki ivyo uvuze ni bya nyabyo canke mva nyine ni bya nyabyo kubera ko ubu ngubu ntabwo uri umunyabyaha riga ubu ngubu ntabwo je ndi kumwe n'umunyabyaha ahubwo muko byiza kwansaziranije kutazongera kwiba ngiye kugushakira akazi kuko iki akazi cone gose je ngiye kugushakira akazi yuko mana ya akazi nukuri simbona uburyo nanagushimira umukobwa ahise ashimira uno musore w'umupolisi umukobwa nakomeza atubwira ati mu by'ukuri uwo musore naramurabye mbona ni umuntu mwiza pe
ndetse n'akazi yarakandonkeye ntangura gukora muri ka karesitora nari nagiyemo kwiba kuko ka karesitora nasanze arakiwiwe kumbe ka karesitora umukobwa atanguramo agiye kwiba karakiwe barakwereka ku kazi mva muko none ese ujya musore yaguhaye akazi murakundana nawe ndebera ibibazo batanguye kumubaza we umva kuva ryari rero mutanguye gukundana na Gordon boss wacu kuva ryari kuva ryari nyine nanje ubwanje ntabyo nzi nanje ubwanje ntabyo nzi gusa wowe ari karaza nimba ari karaza mu biki gusa umukobwa yatanguye gukazi yatanguye gukora cyane ku buryo n'amakozi yatanguye kumubaza ngo ese mwahuye gute umva nyakubahwa tukuzanira ibiki agiye kwakira abakiriya kumba abo bakiriya ni yambobo urururu monamu mombebe do umukobwa arumva bwoba kuje kwakira abakiriya ku munsi wa mbere atanguye gukora sanze ari rwa rubobo yambobo umva hano hantu waje gukora ibiki ariko mayirove monamu kunda kurebye mu maso nkabona ufise ubwoba ni ibiki ku buryo utanguye kuntinya utanguye gutinya umugabo wawe mombe umva nukuri ciwe ubu ngubu sinipfuza kukubona mu maso yanje sinipfuza no kukubona mu buzima bwanje n'irindi ncuro umva rero mombe niyo mpamvu rero ubu jewe ndi ngaha nari nje kukuraba mombe eriko ndagukumbuye urabona twatandukanye na ntakubwiye bayi umva nsezera mu biki umva mombe urabona jewe ko nagusezera ubu ngubu umva Lisa mombe umukobwa yitwa Lisa umva je ndashaka amafaranga kandi avuye iwawe nico ngomba kandi mu buzima bwanje ndifuza amafaranga avuye iwawe jere nta kuntu natakaza umukunzi wanje mwabuno buryo ngo warose akazi ese kano kazi karakubereye wewe ngo ndikwega akazi kawe kakubereye umva fata ibingibi se amafaranga umbwiye ngo ugomba wanje fata no mafaranga fata ayo mafaranga umva rero amafaranga nawe nari maze kuronka basi ndakwinginze pfa ngaha umva baby do urusaza rwituna umukobwa ngo baby we umva mon baby ibiki nyene ibiki ese niki ungombaho jewe umva je ndakeneye ubufasha bwawe nakubwiye ko nkeneye amafaranga avuye muri wewe sinakubwiye ko amafaranga nkeneye ayo wakoreye je nkeneye uze dukorana akazi kacu ubundi ntabwo turarangiza ibyo twatanguranye nje nawe kubwa rumigwa rero wanse ndabironka ku nguvu urugabo rurangije rukura y'imbunda umva abantu bose bari ngaha amaboko hejuru tunururara ndetse ni n'ugwicanyi ku buryo rutwarana n'imbunda rugiye kwiba umva mombebe bano bantu bose bari ngaha gerageza ubambure buri kimwe cyose bafise byose ubyegeranye nta mubimpe uranyumva je ubundi ndakeneye gukorana nawe je nta kuntu wansiga mombebe kano kazi ntikaryoha tutari kumwe reka mombebe uranyumva guhera nona karayi nawe mukobwa nta kindi yakoze yahisemo nyine kugenda kuko urugabo rufise imbunda hano rwanica n'abantu urugabo rufise n'imbunda mukobwa nta kindi yakoze yatanguye kwambura abakiriya yari yaronse ku munsi we wa mbere nawe undebera ibyago umukobwa agize ku munsi we wa mbere bakiraho haza bosi nyene ino resitora kandi uno mu bosi ni wa musore w'umupolisi Gordon umva Lisa we biriya bintu sinabyizere bingibi uriko urakora Lisa kumva ayo magambo
arebye asanga ni wa musore. Umva sinabyizira pe, waransezeranije ko kano kazi utazogasubira. Umva we nta kuntu wahindura mombebe wanje, sheri wanje nta kuntu we wamuhindura, kuko urya n'uwanje, urya n'uwanje si uwawe rero ntabwo yangambanira, urya mukobwa n'uwanje. Kandi ikindi nawe byakabaye byiza amavi yawe ari hasi, amaboko yawe hejuru. Nyagasani nawe undebere. Gusa umusore wewe aje avuga ati Lisa, sinarinzi ko ibingibi wasubira kubikora, ngo waransezeranije ko ibingibi utazosubira kubikora. Ariko ndebera, umusore yararebye Lisa abona mu by'ukuri nta muntu asigaye ngaha ku isi wo kwizera. Umusore ni n'umupolisi, umusore ni umupolisi. Lisa kuyibona agahinda karamwica, Lisa kubibona agahinda karamwica. Lisa akomeza atubwira ati mu by'ukuri icyo gihe n'umusore nari mbonye, umusore nari ntanguye kwizera, umusore nari ntanguye gukunda, yaranyizeye yamaye n'akazi. Wowe yibaza ko ndamugambaniye, kandi nanje ntamugambaniye. Sinabona uburyo nanabimubwira, ndamubwiza ukuri. Katurore mukobwa biramucanze. Ese mukobwa arakora iki? Mukobwa arakora iki? Umva guhera ubu ngubu mombebe ndatahuye ko bijya byose wamurambwira byose byari ukuri, byose ni ukuri pe. Nawe undebera umukobwa, dore umukobwa aragambanira wa musore. Kandi ikindi mombebe, nkuko wambwiye mu by'ukuri ko twe dushaka amafaranga, kandi mbonye ari byo. Ahubwo wakoze kuza ubu ngubu numva ntanguye guhumeka neza ndi kumwe nawe mombebe, kandi tugira dutangure gukorera amafaranga menshi. Nyagasani, kandi ikindi ntuzi uburyo nari ngukumbuye mombebe. Nawe undebera umukobwa w'umugambanyi, umukobwa agambaniye umusore, umukobwa agambaniye umusore. Mombebe umva, kano kazi we nari nakubwiye, we n'akazi washobora mwabuno buzima, atari akazi kanje. Gonye n'akazi nyine ubwo rusaza ruvugana nako kwiba. Umva rero mombebe, niyo mbunda ndagufatire, niyo mbunda mbe ndagufatira, ubundi ndayitunge bano bantu, abanama nawe ugende kugurura kaje gakesi kari inyuma yawe, karimo amafaranga menshi, niho tubikamo amafaranga. Nyagasani, mukobwa turaragambana ati mpiyo mbunda, ubundi nawe ndakweka aho tubika amafaranga, ubundi ugende ukuriye amafaranga, ubundi twicikire mombebe. Ubundi mombe ni wewe shiri wanje ndagukunda. Nyagasani, mukobwa aragambanye. Urusato rurangije rumuha imbunda, kugira ngo umukobwa asigara arinze bano bantu ntihagire na kimwe bakora. Umva rero mombe, bano bantu ubacunge, sezeranya ko bano bantu ugiye kubacunga mombebe, kandi ndakwizeye ko akazi uza kugakora neza cyane mombebe. Umukobwa arangije atunga imbunda b'abantu, Nyagasani, mukobwa bisa nkuko yagambanye. Urugabo rurangije rugenda gukurayo amafaranga, aho umukobwa yeretse rujya rugabo ngo niho tubika amafaranga, ngo niho nabonye abantu bakora ngaha baba babitse amafaranga. Wa musore agipfukamye, umukobwa yarangije aramwegera. Umva, nkuko nagusezeranyije ko ntazongera gukora kano kazi, rero ni nako nakubwije ukuri, je ko nazokwigera nkugambanira n'umunsi wa rimwe. Nyagasani, umva amagambo y'umukobwa. Mombe, mbega ukuntu uciye ubwenge, sinarinzi ko hano amafaranga nzokwigera nyaronka mu buzima bwanje. Mbega amafaranga, urugabo rurangije rugwa ku mafaranga,
ariko umukobwa we twamenye neza ko umukobwa atari umugambanyi, yabwiye ndetse na wa musore amubwira ati nkuko nagusezeranije ko kano kazi ntazongera kugakora, ni nako jewe ntazokwigera nkuhemukira mu buzima bwawe. Umusore arangije avayo, inyuma ya runo saza, umve ntuve aho uri, ntunyeganyike, ntuve aho uri, ntiwikomekome. Urusaza rurumirwa ngo iki, shiri wanje yahinduye ijwi canke hororo. Urusaza ruhindukiye, urusaza rurebye neza, rusanga ni wa mupolisi, rusanga umukobwa yahaye imbunda wa mupolisi. Mombe monamu, ni gute watinyuka kumemukira? Ako kanya polisi ziraje. Kumbe umusore yari yahanamagaye na polisi, yari yamaze guhamagara polisi. Umva nyene mombe be, jewe ngo sinkigukunda kandi ibingibi uzovyicuza. Umva nimugende mu mufunge. Mombe be, ibingibi nkoreye ni ibiki? Umva nagusezeranije ko noba ntagufise mombe be, kubera iki ibingibi binkoreye? Nawe ndebere gisaza c'ikibandi, c'ikimayibobo, c'igisuma, ciba ibyo abandi bikoreye naco kigatinya gukora, kikaja kwiba ibyo abandi bikoreye. Umva rero muko, nukuri sinarinzi ibingibi ko wabishobora pe. Kuva mboneye ibingibi kubikoze, je mbona n'akazi naguhaye ko wagakunze pe, ko wagakunze. Kandi abizi neza ko uzoronka amafaranga wishimiye mu buzima bwawe bwa kano kazi. Umva cane gose, kandi kano kazi je nagakunze, niyo mpamvu rero nanagutabaye, nanatabaye ino business yawe, kubera ko nanje ndiko ndaronka amafaranga, kubera ko ubungubu ngiye gukora cane kugira ndonke amafaranga. Ariko byose ni kubera wewe, ariko byose ni kubwawe. Iyo ataba wewe, ubungubu noba nkiri umugizi wa nabi. Umusore ibyo ngivyo kuvyumva, iyo atanje ntibyatinze umusore kubyumva, kumva ayo magambo. Umusore nta kindi yakoze, yahise amuha n'akabizu. Umukobwa anakomeza atubwira ati mu by'ukuri ico gihe byarantunguye cane kuba natanguye ubuzima bushasha nk'abandi, ndetse nkumva ndabayeho nishimye, ntari mu bwo buyobe bw'ubujura bw'ubusuma. Narabivuyemo ubungubu, sigaye nikorera akazi nk'abandi bantu, ndetse kakampemba amafaranga, ndetse amafaranga nkayishimamwo, nkishimira ayo mafaranga kubera ko ariyo mba ndakoreye. Twasize nabo bigire mu rukundo, ubwo nanje kuyu munsi ndakeka no kunguka kagenze. Nongera gushimira abamaze gukora subscribe kuri ino channel, nongera kwibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamwo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yaritava nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.